Kaya mi amna kaya kui na kui tolerate tawra state government se kaya kui na tolerate tawni koi kang phu ki economic blockade Chochanpur do hujik tawriba nasir yeng mani koi it is our state land akhoi state ni Chochanpur state ki district mani kang phu khoi ki state ki district mani Tenglong Pol khoi ki state ki district mani tawning tawni ma kushi tawbad paya ya ga du nate akhoi amma hini ne akhoi ki i marik ma le ni Manipur di ma chet ma kai ba gai di mang do nai tugai ni khali ba kam ko mayam lai message ai gi ngasi ai hai madu ki consequence am sathi na thokani aduna ngang su pangang ngang ga press statement thonging ga pangthok ka thokano no ma po di no ma sig do lai bune mi ga se no ma po di no ma sig do lai bune madu izzat laina laibak ki damak me yang wi damak hingle do ni laibak ki damak sig do ni ko madu ki ninga lite moi kharana treat to ga koi sakam to gudu sunate separate administration hakchang is the machet ma pai ngai da kram separate administration fi ge bi yes I could have yes mi bane Manipur it is not the first instance